Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Maverick FC kalalong ka kunhun banyora ya ka nam ladu hak ransom su tengah penalty shootout bala pelong da National People's Party jong ka 17 North Shillong Constituency Mission Unit hak sinsa jan ka shpotrik nailur arajar arpuar hak ni kelumpung gile akai ka balalong hamadan student jayau kidon laipu artli kunhun ki balawan manjishim menta hak ba ka Maverick FC ka balayok khur ya ka nam job kalayo rong e ya song pisa ka ba shipo haja tengka katba ka Sporting Spirit FC ka bawan baar kalayo rong e ya song pisa ka basan haja tengka hakani kasngi la sakhilang do ba ransom sutunga ubolong kumu kongsan usketri ka Meghalaya Football Association uba Sinchar S Rapthap ubolong ru usketri jong Shillong Sports Association ubalalong kumu sumbut kongsan ustir working president ka NPP Professor Don Kupar bat kiwe
cinta nado pada Ustaz. Bat kam tam yakini ki atli tim ki melapoi syak final. Barangkali kapur yang ai ku play pi way. Ki belak menyidam lang bat ni ha kani ke program. Bat kam tam naga benta ke NPP unit mission. Kabala pelong ia kani ke program ha kani ke sengi. Kabala la aru ban ai kerteng ransom sutnga penalty shootout. Kani kijing pen kre jong ke unit nak benda kani ke program akan ke sengi. Kalau syakai ke bai isong kun. Bat kalau si syakai ke bai isong kia. Bat nak kalian ke jonga kani ke por. Aku akan penpau ye kijing ai kublai kamtam ya ke mission unit. Kabakan tubru ya ke youth wing, bat ya ke women's wing, kibala pun krek terpang nak benda kani ke program ke bai isong kun hagan ke por. Kermenskan bagi mission unit kanai tresitam bat bro man yok het yo so ya ke ke bagi kidan hakmat banle hagan ke janmit ngakwa akan supen kenmau ini ba la arsnan menta ngimju yok syu kan ke la banesim menta kamtam hakibidei bat kijingi lekai. Ngasuk kemen namar ba menai kesengi bangai osno balai pengarteli kitim kiwan menisim mentah. Bat kani kepenpau ya kijingi kijongi kamtam hakibidei bat kijingi lekai. Arteli kisna milasyong hayeng bat ngisno ruban aingu yo blay. Namar blay lapulai. Naga ni kaklam COVID kibalabat ini hagi ni artli Islam. Bag kejingisin mentah jungi hagi ni kapor. Galong si syaki ke kabansa jingken mau haka history jong ke NPP hi baro kowe. Bat nagalian ke jonga hagi ni janmit nganong kuah penjerong ni kejingkren ke jonga. Namar ni ap kami lenti lalu bagyo yaki nangjong hakane ke por. But nakalian ke jonga hakane ke janmin kamtam nam tagi ni tim gula poi sya final. Kerpat yang iparo pangin ai yaki jing kapti kabajam nak bentajam. Kitong ini ai jing kapti kamtam nak bentagi ni tim bagi ni player. Kiba na yeng hong ni gula poi sya ke final jong kani ke penalty shootout. But hakane ke por nakalian ke jonga ngada kerpat ru kamtam ya mission unit. Kabala pelong ya ketika program haga ke sengi. Bapina ya teng kamtam ban pelong ya ki program ki ban tei kamtam ya ki samla ki jongi kam tam ha ke jingi lekai lada kadai hakano kono kabenta. Pila sim ya kadai ke sinjam bat kadai ke sinjam kadai ke singjam kaba das kabada isong kia haduk kata-kata banga kermenskan ba pinayai teng ya kani kam kam ba pinayai le kam tam nagam ta ki samla ki jongi ki badon mapo 17 not shlong bat kam tam ru nagam ta ka imlang ka salang hagani ki janmit nga penparu kam tam ya ki jing sokmen ki jonga nagam ta ki nagam ta ki parlok ki jongi kinong yalam kiba per kiba lawan na ki unit kiba per klem dan jauh kerteng ba pila mani damlang ban pensingan hak ba pila mani damlang haga ni ke program ya kini ke jami tang kini ke kentin ke kendian dari fraksi dari Rocky dari Jufko El Nomad. Jo, pacne. Bismillah. Dari Naksal Sim
Ay korban Selamat Lawan Beneza Bacau Kiri buat rapat yang sisi di bak secar bagi yogi hari buat kami di bak ini. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.